sungsut di hati. Jekek paras adine waluyes kadi bedari. Ngedeng kena beline dadi langsung jatuh hati. Kadang di bibir kembali Selasa makebel jek mengindang bareng jadi hayalan beli nebu kedaning manis 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 kenyam adine serasa enang luluh hati beline jegek 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 paras adine staf tengenang beli edok ngelahan ampuran beli subebani maka dan adi tua dimuncuk hayalan beli. Anak wani buku beli tuah ngidang maka tang adi dimuncuk hayalan beli tanpa sekat tanpa wates ngelahang adi ngempok kenyam manis adi nekadang di bibir kembali Selasa